Talafalava o atamua ala Samoa Entertainment TV mai pia ai si mai fafonga. Na tulanga esela lua tua le sulul file mule nu ovaye e le salulu le Samoa November nu olu tolu. O fiu anga le o la wilo asua famatai o le te o malitu iai pe un whailo el famtalang whaalawa i tele le SVSG. I le tu malo tua masanga. Moli mawina le malo se lango ale fiu anga le taunu watu matau lima i tina o le nuu. Ai o le sao tupulanga talavou. Masau nolta sio matai ila lato tapenanga o le sulu ya malama atu ya ila tolo o faya pesa wanga fa peye o tangata o isala elu le taimina o ne ai mai ai kupito. Ia avea le sulu o se toi fuata ina mo lato. Moli mawina lango va ye el fa mo o le sulu le faya o la lato to ninga o fai ngā sivo le vala au lia e fai ainga malato o le isi lea nuu. O fiu anga se fulo Samoa lo faatino el polkalame ale po le Evidence for Violence Prevention in Extreme mai le University College of London. O le ploketi leo lo fayai so esuenga el mafu anga tonu o sa wanga mo se awala e fo iai peitai mo le sulu lava iai le so e se fulu tolu nu o fa moe o au ti iai e au fiai le fanga nganga i fo le vau false la falatai samatau matautu pata si ufanga sa matau fale manonotai sa lua manonotai mfai watoi mulfanua ile so tofa fa ina nei o mulfanua le sinu ole fiu anga lima le fa atino ai por kalame fa la wiloa o fa ingo ole my village my pride ale UNESCO Spotlight Initiative o se fa maite e ongo fo il fa muto sa wanga itangata uma ai mai le fiu anga o stalani fale alilian na fi mala mane le taiao o saunia umali i talavou matamai tua oi mautulailai e tau lima le sulul file mu mai tau le au tulailai o le tulanga mata ina o le foi vaenga o le sulu na abato so ngai mite o le fi anga salani malalato mua e fu le pa o malfatangia pa te o tal tolonga male malmalo alava ile fa muto sa wanga ilunga o la to fa iloilo ai el fa tali le fa tau si unga o salani ile toa oi masi uniu o le nuu malato fai pule o le palemene le fionga mai ama fui mo no tito asafo masanga fa malo si awa ile saulo na nuu ai o le tu malo ile fa moe msano ai tai o le sulu le sunga sili ni ulina jan o le mita mitanga le aya tu ile mau popo o le fa talinga o le sulu I fale alili o le sulu le file mu o lo fa tino le SVSG fa tupe po kalame fa i tele UNDP Spotlight Initiative ia tau fia sa wanga mutangata umalava. Ai mai le fiu anga mata tufu lean amata toi fa tamu e mai ele sulu le taiao ana nafi o le asolo na tolu ma fa solo toi le atu fale alili le awauli na moli mawina ile sao ali ma le isita ma ma fa awawa toi lava mai le nuu ile nuu ivi inga o le atua na langona I taimi atoa o le o mai fa atasi e pese langona o le fa moe. O mai tawina I fo ile tele o se sao le sulu I whanau tamata lavou. O maua o la tau taimi e whaatino ai le mamolinga o le fe au le file mu. Sa le ai sea pa ainga ile lua se fulu tau sanga taluai. Ai o le sao so ta inga tele vave ma le au whaasala lau e whaalau tele atu I a Samoa atoa. Le mafua anga o le sulu o lo whaatamo e nei. O le aso le ana nafi mai matatufu I sa poe utulailai salani si iliu sal sa tele sa punawa sa talo malai malu tafa mtautu vai po tasi Samoa-Leilua ai ulfa talia ne fo ia si umu ma le atu sa fata o fa solo atu mo le malo lo ngai salamu mutai ile po na po sa no ile sunga asili niu o le sulu e mo se suinga file mulo tato tunu uma ia toi fafta yai le fa atu penga mai le UNDP po pol kalame ati na ele li o malo au fatasi wa matai nei sei loilonga tu fatasi o tula fono fa va o malo tau soifua malo loina lu o lima msau no ia minister mtanga nga vala sitonga manga tafito sele nga tuli lo soifua malo loina lo langi mo le fatino o so se nga tau soifua ile lo langi e au fia I Samoa o stasi o fautuanga o le fontanga fa peolu o luatasi na mata itu wai tula fono fa tontonu tau soifua malo loina itu e fa leleia mole saunga le mui taimi fa la fa fo se im fa ma ialia e mai tanga tama mea ola. Sau no valasi o le fa ungol neilo ilongo le afa tino
ile nei vai aso. O le afa mausali ai fuafonga faataatia mo le puipuinga o le soifua maloloina mo Samoa. E au fi ai puipuinga o wafu falvao malo, tangata whai ngā ruenga, ai o ngā ruenga talsusi o manga o suenga i awala faatekonolosi, o vaenga o tupe, o sota ingam Samoa-Leilua, ngā ruenga tawanga sota i tonu nuu, mafio angai pe on sauno o minista. Au ngā solo ai tangata o tātou tunu i ngā ruenga whaavai taimi ai wa matai nei fo e on au mai Samoa-Leilua mo a ingam tangata taito tasi, o le afe ono se lau ua Vili e New Zealand mo lana kota whaatau sangalo o lua tolu. E au fiat whailo inga, a sui ofisa malango New Zealand i Samoa mtangata na autu i eital sangal por kalame wha amalam la mai tā penanga mo New Zealand. Peitai o sauno le sungala wa fia keiti mo nanu. Lana ofisa malanga i sili el salau tolu tangata tal sangan manui ai. O le awhaya lana fo i whaatal noanga whaalau i tele le aso sulima, o le masina nei o November tutu loto. O na whaatal noanga i whaamalam la mai wha o maunga, o lo mana o mia ai o le tāpenanga mo New Zealand, ai mai sei a inga po mātua, ma whanau o lo manui ai li sei. Tāpenanga ama tātu lava i Samoa nei, ma le whaatinonga o pepa no fomau, o le tāua o le iai o se ngā ruenga e mautū li taimi, e tau nua tua i New Zealand. Sau no la wa fia o le sa ilinga mai o le pepa whai ngā ruenga mautū, o lo ngafa lea ma le sunga namulau ulu i New Zealand, whea anua i solo i vaenga, o New Zealand i company ma ofisa i a mauti no ai wha maoni, pepa whai ngā ruenga i maua, talu, o le tasi te sanga i moli mawinai, le whaatala leo pepa whai ngā ruenga o isi a inga ma mau maua i awanoa. O le masina fo ina te anei o ke topa na toia o anei isi a inga, Mosef Sosuani ina wale anga wa ape pa whai ngā ruenga sa mawane, i se tasi o pol kalame Samoa-Leilua sa whaia, te whalo le malo i le taulanga. O le so le whaia i whaatalo nang Samoa-Leilua New Zealand, ai le aso suli mo November, mo le ofisa malanga a Keiti mo nanu. Tala Tuli loa mai malanga i saina le malo o Samoa, ta ita ia le fionga le minsta whaatu angam whai ngā whaiva, la uli al mali e toa le watepula ta i vau Fosi Schmidt, il whaalinga lona los fulu whaa, o whaato anga i saina tu tonu i Hunan, ma whai aile ai o Shangsha, ma asi aile tu malo Hunan ma le asaluon o Luaiva, ma wail whelo inga al kovana Hunan mal minista o whaato anga Samoa. Ile whaamtalanga whaalawa i tele mal mtanga renga, il whelo inga al minista ma le sui kovana Hunan, me Shang Hing Shung, na whaamawina aile toe whaawau, o le wsostoani tau whaato anga saina Hunan i a Samoa. O le au malanga to sfulu atu i Samoa e au fia ile ampaso Samoa i saina tai fono Les Ross, CEO Les Ross, ma isi mai whaalapo putonga o whaato anga. Ile laulaua Samoa mo le whaalinga sa whaalaulo ai i a tuna po ia o le pure water, o le nonu-chews, o le pauta mai le ulu po le flaumata, o le taro whisky, sua upopo, ma le iauka. Lau Samoa Entertainment TV mai pia, whaapopo mai asa tai au le loko le tua, a whaasoi foia.